Prije svega da napomenemo da se nalazimo u Mostaru, prošli smo pored hotela Ero u Mostaru, logično. I sada prelazimo preko mosta Svetog. Hoćemo li? Hoćemo. Moramo malo brzo da bi stigli. Naravno, evo počet ćemo sa dvije lijepe dame koje nam dolaze, sada ćemo saznati odakle. Hajmo. Može jedno pitanje, molim vas. Može. Odakle dolazite? Iz Sarajeva. Dobro, i kako vam se čini ovo u Sarajevu? Ovo je Sarajevo jako lijepo. Dobro, hajde, čao. Ćao. Evo imamo jednu ustavnu djevojku koja se zada, zaista izgleda ustavno, ne gledaš uvijek spreda. Ti pitaš ovu, ja pitam one gore. Hoću ja ovu? Ja. Hajmo. Dobar dan! Dobar dan, gospođo! Gospođo! Radio televizija Ustriprača. Nije. Nije. Kad ovako gledate ovaj grad... Aj, nek bude Ustikolna. Ustikolna, da, to je lagano izgovor. Kada gledate ovaj grad na Neretvi, kako vam se on čini? Prelijep. Čekaj, spazili smo jedan opasan. Da, molim da sad. Hieroglif. Ovo područje datira iz srednjovjekovnog perioda kada je crkva imala veliki utjecaj. Teško da ovo ima veze s crkvom. Možda požurno gubimo. Ne veze. Neki biciklisti su prošli pored nas. Gledaju kao da ne znaju odakle smo. Znači to iza njih. Možda im je čudno ovo što sam ja ukočio vrata, ali ne veze. Iskoristim priliku da kažem, širite mir, širite dobro. Gdje mi je mobitel ba? Snima. Pa ne snimamo mobitel, ne izgubio s mobitel, mi profesionalnom kamerom snimamo za HD snimak. Ja. Vidjet ćete to uskoro. Znači idemo. Znaš šta je, dobro je što je bila podnošljiva temperatura danas, znači nije uopšte bilo Da, bilo je među 47-52 stepena, tako se kretalo. Ali sva sreća pa je vlažnost zraka 170%. Da. I samo na kaldrmi mi je fatao beton, vruć, džont, pa sam se lijepio. A meni je ali u starom gradu nije ništa. Wi-Fi signal mi je sam bio dosvan tačno ispod starog mosta, pa smo u kajak fatali tu da se čeknemo. Da smo u Mostaru, jer danas je furka da se čeknete gdje god da odete, makar prskame. Da, kako i svakako. Naravno. Vidim enu fulinu, zelenoj dukserici i nečemu što sliči gačama. Samo malo. Prvo ćemo sustići Hajmo, molim vas, sustići. Merimu Pirić. Imamo mi još vremena. Ona je poželjela da još sat vremena, brate, šta ćemo mi raditi? Ona je poželjela da ispunimo jednu želju. Naime, njena želja je bila da dovedemo Maju Hrustić da je poljubi. Ona mi ne sluti da će Maja Hrustić danas da je poljubi. Vidjet ćemo kakva će biti njena reakcija. Kao što znate, Ustripača ispunjava želje je ovaj put u Mostaru. Sarajlije smo ostavili bez daha. Stanite! Stanite ili će vas udariti voz! Stanite! Hučići! Joj, ja ne vjerujem. Nećete ući u njega nego... Stanite! Maja je opet neku glupost uzvala, Merima, ali tebe nećemo je treba. spominjati. Merima! Čuj, dobro, dođi vamo. Molim te, dođi Sekundu ba. Mi smo primili smo jedan poziv. Poziv smo primili, ovo je Uka. djevojci koje... Ne. Da, Što nema šansu? Da Merimi ispunimo jednu želju da je poljubi Maja Hrustić. To ne možeš više, evo, Andreja Mitrović ne može više da mi nosi torbu, ja sam povrijeđen. Molim vas da snimimo. Hoćemo na pera. Obećao sam. Što sam obećao? A ja imam jedan prijedlog. Gore je dva i smrznut ćemo. Neki bruda samo. Harsus. Šta je problem? Hajmo sjest negdje. Da sjedem na popiju kafu. Opet kafu.
Evako, hajde da se snimimo svi vamo zajedno, dođite za mene. Gledali ste emisiju Ustripača ispunjava želje. Ja sam urednik, ovo je kamerman, a ovo je naša ekipa. Do sljedećeg viđenja u nekom drugom gradu. Jel to to? To je to, gas kameru. Ćao! A ne da se ugasi. Rez, oštri rez, moraš. Ne može. Aj probaj s drugom rukom. Aha, moraš naočar, sad ti mi zaboravili. Hoću sad? Neć. A možemo treba čarobna riječ. Abrakadabra. Abrakadabra. Čiribu, čiriba. 3, 4, sad. Malo sutra. Nije. Ne. Čekaj, aha, moramo sem. Aha, mora na njegov fac. Hoće li sad? Samo malo, Nađa. Nađa, moramo tu snimiti. Snima. Jel se ugasnula? Fine, ne znam. Hajde ljudi, gdje ćemo da igramo? Imam još sat vremena, hajde skontaj, taj nije kao. Moram se malo odapšiti.